Aduh, mana nih? Malam minggu nggak ada nganjang, masih rame, udah nggak bisa. Mana nih? WA sepi, Epi sepi, astagfirullah. Alhamdulillah, Bang Laris. Ih, tangguh baik ya tidak mau. Aduh, aing ya bikang poin di teleponan malah di reject di rumahnya. Aku pengen beli lah. Astagfirullah. Halo, Ya, lagi di mana emang? lagi di luar rumah. Terus boleh main nggak ke rumah? Besok aja nggak apa-apa. Oh, besok aja. Ya, Ya udah ke besok aja deh. ya udah tuh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana lah kabarnya lah? Alhamdulillah baik. Oh syukur itu kalau baik mah. Siapa dia mau daharan, jabatnya aing lapar. Oh atuh kumaha tuh jangan niat lagi nek kulin doang. Lain mau barang apa? Emang sih atas di mana gitu? Aing das di mah budak. Aing bari lewat ge tadi ka dieu. Nah geus sorangan bae. Lain naon aing mah melang doang sia. Melang-melang kunaon tuh? Ya aing ngarep-ngarep sia bae, jabatnya aing lapar. Emangna aing bakul kejo. Atuh lain, kan sia biasa nah ka dieu ulin mau barang dahar gitu. Nah ini mah poho. Atuh niat kulin doang ieu ka dieu ge. Aduh, aing barete amat nya. Barete amat ieu jelema. Woi, saya kenaon? Biasa ye lah, aing barete ye. Ih, bete kenaon tuh? Tuh parusing bae ja malam minggu teu ka mana ye. Aduh. Juga buka haya? Eueuh di bawah ucing. Bengal ada tahu cingnya. Pona lah. Masih yang di gula ge. Ayo geura dieu tuh. Orang ngobrol dia lah. Emang saya tes di mana ya? Tadi nama aing ulin kayak masih lala. Malahan manena di mana ka mana bawa. Terus saya telepon atuh ka cewek sia. Boga HPG. Atau di telepon mah geus berapuluh kali meureun tarek diangkat-angkat. Eta terakhir diangkat. Ini antara aing teh malala penasaran aing. Ayo tuh gue nganter, aing ge barete di dieu. Sorangan berarti tadi. Kalau orang tong kayak mana bisa kan ngabong-bong eta. Ayo tuh, anjing. Wih, sih ngintip naon? Udah ganeng-ganeng. Nah, aya nu nganjangan. Baik dulu. Udah. Sos gantennya. Wih, atuh tah mah dawan lagi jeung sia gantengan sia aja itu mah geus kaleng karupuk. Bener ya. Di parah amat tapi Kang, daek bae bobogan jeung kaleng karupuk. Tuh deuleuh Can geus. jelas kan aing. Di jauh dong kalian karupuk. Geus aya urang balik balah. Ayolah. Wih ya. Kita bikin saja dengan kubatu. Duh, Her, malam minggu sepi amat yuk. Udah kemarananya. Aing mah lieur ja. Budak eueuh. Ikan teu boga, duit teu boga, balangsak-balangsak teh. Kamu ya pusing aja. Hirup balangsak-balangsak teh. Wih, Her, itu baru dah. Bayar, wih. Woi, ya. Dia. Riset tas di mana, Wir? Aing tes nganter dayat, kayak mah cewekna. Aing mah geus anu nganjangan. Ji. Pan? Ih, saya nu nganjangan ya beungeut tos kaleng karupuk. Ini bener sih ya. Ih, teu percaya saya mah. Lu benar sih ya. Benar. Tanya banyak tuh Kak Jawir. Lu benar sih, Wir. Ih, bener ayo tuh deuleuh geus ya. Kaleng karupuk beungeut aja. Ih, sih nyejen aing penasaran be. Coba itu ayo dulu aja. Ayo. Kabehan tapi dah kabehan. Ayo bae itu ayo. Penasaran. Kamu udah ayo jelasan meureun maju. Penasaran aing tos kumaha sih jelema nu ngajang.
Tuh jelema naiknya tuh nungguin tuh. Coba dulu aing gantian. Di ribut baik. Eta mah beungeut na doang bakul beas ja. Lain eta mah dong bubuk ranginang. Oh, kadi tuh lah siapa balik? Jaka dia get mau naon Sia mah kudu bae ieu dibawa kena ke anak. Habis itulah. Bislah, aing balik. Selesai kadi tuh. Oh, enggak, aing mal salaman lah. Bodo amat sia. Ting batin.